9-колонка. Колонка. Заправкага келдик. Көт жагайланып. 370 литр батат экен да азыр. Магазин татып. Давайте сюда подойдите. 370 литров. 9-я колонка, дизель обычный, 370 370 литров. Оплата топливной Карта, картой, да. кофе, выпечку, товары по акции желаете? Нет, спасибо. Красавица тротва. Біздің красавица. Мықты шунча красавицалар тұрады. Сена 51,79. 64 литр. 370 литр. Şu batat. Daha içine batpağa şu. Дызу деп коет экен ушу. Экөөнү бири-бирине кийгизип туруп, мындай да ачылбайт экен. Катыр коет экен. Колдорду бир саат тийгизип койсок, жакшы да, заправка кылып атканда. Самоторможение болсо, болмосо ушул жер өтө кайнап кетет да. Жакшы. Бардыгы бирдей температурада. Ушу көбүрөөк кызыйт да. Ведущий. Заправка бул жагында магазин. Пельмени, марини, автомасло, автозапчастар. Ушул жактар полный автозапчастар. Отель, кафе, М4, Ростовко. Карап кетип аткан жана. Оржок бар. Сон мен таштады чөт. Так, 330 литр келгенде таштады. 40 литр батып кетет экен. Опа. Он 7 литр. Заправа башат. 340 заказ кылайын деп 350 заказ кылдым. Он 2 литр батпай калды. 12 литр батпай калды.
358 litr. 18.575 rubl. 630 da bak. Oldu. Yaptık Mirza. Bu aragan gazeli. Olsun. Çıksan muzdaq ko iyice. Kondisyoner işleyenge. Bismillahirrahmanirrahim. Düştü üçgen. Farklı cevabız. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi polnuy bak жатты 330 litr. Көңіл tok кетесің да. Транспарк дейді. Картаны алдым ба? Алыппын. Çoğun паркинг. Шерден қырғыздарды жолықтырады. Европада жолықтырып алып ошо элдер. Кыргыздар беде шагырайт да. Россияда. Аллага шүгүр. Грузовая автомойка. Бул бир заправка кылып чыккандаган тартып койдум. 7-нчи скоростьқа түштү. Бул дагы трактордай, шагырап 12 скорость. 12 скорость менен. Разгонный полоса менен күйлөнүп туруп кошула алабыз. Оналар түшүнгөндөр болсо оң жакка чыгып кетет. Kettik hem şu. Так, 9 где-то 500 kilometrede kaldı jete turgan yerime. Mına жүгөрүнүн мака дейт. Байка билбей аба дейт. Две полосы свободные. Дагы пробка дейт го. Будай поля. Оруп жыйнап кетип туруп эстеп. Ушул туугандар ушинтип заправка кылып чыгабыз Россияда. Бир лайктан басып, подпискадан басып кеткиле туугандар. Видеолордан чыгарып турам буюрса.